we stage ya mbere neo primary ya nio ikoragwo after bacteria na ingera thiini wa mwiri ndu wambagia kuona symptoms kana to dalili after 3 to 6 weeks. Koguo ndukumiona immediately. Kindu kia mbere ukwambia kuona ni tunyamu twitaga chanka kana tusu tu ukaona ni urauma tusu tukiria tita kuromboka ndika ni uri wagia homa ukagia na tunyamu tubrista twina ruo muno rurimi tatu no riu tunyitaga sana haha thiini wa lips hau thiini ugakora ni turagia tugathira tugacoka no duramenya niki ringi urecira ringi ni ka infection kana tukaga mouth ulcers no ugakoraga nduri sure neyo ni dalili iria ona utangiciria tondu syphilis ta STI atita gonorrhea ati ni ukwambia ku discharge ni ukwambia kuruta kuigua ugiturwo aca ino yukaga ikirite Shesheni hakuhe nawe.